Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ya kaya kasih anut apa dia? Ya kaya udah karpam ya nur re. Tema tu aku ya nur re. Lek para kasih ya nur. Ya para kasih wanita pendu ya kaya tu. Ya warna Asia benar, warna prek benar. Ya warna prek ne. Tangi wei prek nomor ra, tangi wei blok nomor ra. Lek cakap motor ke? Lek cakap motor. Cakap motor ya nur ya makan video hani. Ani akan video. Ya apa ya taruh mau ya ini ya start ya akan video saya taruh mau ya ini kita mari mulai ya ini ya patuan macam ini jongi ya orang ya bang ya buram ya orang belak benar ya buram belak ya lawan wara cakap motor ya silat tambe yang ini bang ide kinong to kinong punya beliau ide nak beliau lagi dan hak na buat pan Friday yang jongi yang ide ini kaya macam tadi ide kaya macam begini nam leceh bisa ya Menhinen Gamien ki pulet hapo ka jalam jong additional SP East Khasi Hills u Sorof Saini IPS bat ka Deputy SP WCC ka Kong Joti Walang ha ringkat ka jiadon lang katanat excise kila lejban khanra ha ki benta ha ki jaka dikyat be an hapulo stanji bad ha ur kaliar bad ha kini ki jingkhanra kila yo kurup kumban riuspa litar ka kiat pareng ba kenthop ya ka bia la IT ya kani ka kiat sa katanat excise bakan le ya ka badan kam. I told no, he is one of the most deadliest guys.
ครับ The vehicle is full. Terus pos. Itu tolna था इसको ये ताला तोड़ते हो itu saya ikut konsep gate sebelum masuk kontrol lagi interview tolong sama kita minum tak itu betul ya Pak ini English lah ini dah waktu tu ni orang boleh tengok bukan di sini ayah lagi Gini banyak ni bagi silap lah mereka. Video baik kali.
ni. Arki? Anything? Ranut Purdasalor. Em ngon kho gitu ni gin medang. Dan, shay gidan. Okay ni. Am shoma em ap shaken lagi pe. Hai, dah. Ada video sama. एक मिनट नहीं होगा इधर में टूट जाएगा जो पूरा बहुत है बहुत है ये सा ऐसा पूरा बॉक्स बॉक्स कार्टून कार्टून ये स्पॉइलर ताला मारा यार घर ये पूछ घर लेकिन ये स्कूल ने अंदर में नहीं हां नहीं ऐसा रख दे ये सीढ़ी ना ऐसा ये नहीं है ले जा बस जी siapa sama pas pas udah deh kung đây Pek timar Pek timar haban Arki Pek kini gimar ko lain ini chong bo po force ka force pa wala Pek yo hap yo ka telur niya support no force ka dan le ba Dạ kali ini muncul kali penbak. Oh, terasa sekelas. Di mana kali ini? Hai hai. Nan.
angni kusek ajku angni ajek ongani ko mesoka Ang habagak tin ke im kajai benriu ke im. Kaladon kata kami kalia language act nado usnem arajasan. Kuman penjishano kan. Ba men hakani ka country tari jong ubenaya yong ke bombot na tau April araja April. Na ka jing pen bana officially ba lashim ya ka ktien kasi ke jongi bat kom juru kita ki garu bat ka ktien garu tu lashim ya ka kom kata ka official language. Ngas ngungu ngas kumburong. Ya kan ke kasi atau society. Batru kumju ya ka acik literary society. Kiba submit ya ka memorandum. Sya ke government. Department li ngakot meeting mana. Haka bengesyong di study nadu ka law department, nadu ka arts culture, nagi department, kiba per ngia discuss. Ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya katuga ak kabarin bat ngin warna no daka ni kaway kabat mga daka bniong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Akan direksi nama baca kunci sih nama boleh mungkin nama dia aku interview aku baca kunci nama dia mungkin cara bilang nama tak cakap yang Nilai kuat syaba ke tin jungi kan yo no ke jingi tu bukura. Barkam tam kan rong ka kenet ke bukura. Nri kalong bade umau jam ubaningkong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban ka tin kasi bat ka tin garo kan long no kata ka tin bukura jong gejela